Good morning. Ngasigi message hapetan yeng mirase ko message ne timing ne adu kai kai ngasi tawba ya ge habado ngasi se yumjagation ne ko yumjagation message da hai tare ko ado sidagi hadi card se 1 2 3 sidagi hadi 1 khan gera 2 khan gera natraga 3 khan gera ko ahum sigi manung da ko ama khan bira si ko 1 oi gera 2 oi gera ngatang mishala khan biro hadi hek keno toroga hadi babat khan bana ta aina hana haraga di message to yam thuna chat khrani na adu na hadi ngatang khanbiro ko haidi 1 2 or 3 ko ado hamba 1 khanba mi ngi ko 7 of pentacles ta ko sida nangna hotnari ba nangna hoje hoje yam kanna kai hotnari ko kaino ma ado hotnari do haidi mahidi soidana phangani adu bu khatang late oigani ko ma gi oina haidi poti lakani ba nangi oina sum hai nangi oina sum hai kanda haidi lakti langani thabai khang to matam da adu bu khatang late oiba hai tar ko result kum ba se khara late oiba haidi mahi phangba da khara tapna phangba hai ba gong kha the similar ko hamba gi sina ko number 2 ko number 2 se 6 of pentacles 6 of pentacles se phai ko haidi haidi aphaba adum pesang sagi matang da haidi stable oibado oini ko aduga amana kai hai gam ta mingon da keno gumba khetang ko dan gumba to biyo ngasi je ko haidi number 2 khan ba ngai khai halupa yang khai jam khatang gi no ma haidi larabam da alaina ko haidi aina keno ma sum pija pithak gumba to ba hai tar ko ahan oiro ama oiro ko naitoroga haidi mingon da donation gumba gi type da hai tar ko aduga ahum subagi na 3 of pentacles ko 3 of pentacles se phai phabadi ado phabase haidi nang ko haidi nangonda yingjan basu dum laiye khara ko ado kem khan bi gano nangna tawge na khali ba thabak tu ko adu da focus toroga tawbiyo haidi mina kari haina gini kari ngangna gini haina yam ka haina khandabi da ko haidi aina thami ba target to the high tare ko aina tawdori oppo sida haidi chap yuna khallaga sida tawbi ba ma ko aduga timing se ngasi ki timing se ayuki pung manga dagi 9 ga minute manga pho phai ko ayuk se khara lam bu dan to ga thieng bu thieng ani video hapa ko do 9 maya ta tai ayuki manga dagi nan ayuki manga 9 ga minute manga pho ko aduga amuk aphaba mafam timing haraga adugi matung da 8 ga minute 13 tagina 13 ga minute 10 phau phai ko ado nundhin gina haraga na pung 3 ga minute 9 tagina pung 9 ga minute 10 phauwa aduga nungda wairam gina haraga na 3 ga minute 9 tagina 8 ga minute 9 phauwa adu ngasi se akogi kaino ko yimja ga ko machu omu haraga ko haidi machu sei haiba che thauba yaw he hana budi high gram ta nungti yona just reminder oina hai tare ko mayam goina haidi kaino yimja ga se asang ba set piyo ko asang baset piyo hadi even chaba phawbo da ko asang man gumba se khara chabiyo green leafy vegetables gumba hai tare ko hadi mana machine gumba oi hai tare ko asang bagi mana machine gumba se hadi sigi yumja kaisa numit se da hadi keno tobi ba hai tare ko thaba ingkang hogu matam da yumja kaisa numit se phai ko aina business am hoge aina karbar am hoge aina keno am hoge hai matam se yumja kaisa numit se aphaba oiba hai tare ko ado ganesh puja tobo ko pa masu phai yumja kaisa numit se da tobo ya bangai hairaga di ko ado sida lere ngasi ki video se do the lora male ko thank you